endamunoto naijo ena amu kunenare nikias eton kira kutitik. Najoki tiene anaa esajata olturrur naji Kajiado County Youth Alliance ore ele turrur naa olorkijanani oimaki ashu oitasheki eramatare orkijanani te kaunti Orkejuado. Ore apa yiok kikonyoki ena Kajiado West nikiata apa oltung'ani loji Robert Lolentikir chairman. Ore ng'ole peishunye taa menye neponunui naadii enkesha amu irishat naadii epuoyieki onkatitin Enkai embung'aki yiok ena. Kishomo apa nikipuo anya nkaputi tiong'ota nayaki duo taata ntae oltiren. Agira nanu aing'oru olorika le secretary general. Nikishomo apa anya nkaputi olayiok lormatapato naa ninche terrepa yiok enkiriamari. Niyiololo ormatapato ate ajo keeta enkiriamari nesip. Nalo apa aibung'are ele ayioni Ronkai amu keji taa Ronkai loosoila amu aterrepa enkiriamari. Nalo aitaa chairman lai. Nalo duo taata ajoki wuo saai embung'akaki ena. Mokure aa nanu openy. Ataa ketii Kasosi netii Teku. Kiata sinche nkulie kera natii oltim lang. Nalotu ajoki wuo saai ashu irkiek otoni tene embung'akaki ena. Ore amu etaa duo enkutuk orkuotan kitii amu eshomo nkolong'i. Najoki irkimayian amu kepiak ena kura amu ninche oowosh. Oltung'ani oota larin 35 nedou lolee embung'akaki ena. Embung'akaki ena. Ntae yata naa ntae enkidare naa ntae ake osare. Lelo layiok lormatapato layaka ntae. Emikiworieki. Enchom embung'aki yiok ena amu pookare esipai enkiriamari ang' tenipuopuo aibung' Kasosi o Teku. Pamaasai entasupa. Ore toonkarn naa kaji Joseph Teku nara lenkang' esondoro ormatapato aing'ua ewueji neji Lorng'osua. Naewuo duo sinanu enakop paalotu ashulare esiritai muge namelok enaa enkiring'orony kiponu aajoki Enkai mitobikoi yiok. Najoki ntae emaibung'a naboisho. Nalotu sii ajoki ntae sidai ena niasitata amu Enkai ing'ua pooki toki sidai. Najoki ntae maibung'a Enkai amen enkoitoi. Ore eniare aewuo duo pajoki olosho lorkeek onyokie atudung'o naisirr Enkai loosimaloi enkop paapuo enakop inyi atiu enaa enapa kitok olopi naitoloki olaman. Aewuo duo ajoki ntae enchooki nkamulak najoki ntae enchooki kura amu ore kulo layiok liautua lenkang' eteeka le Kasosi naa nanu mbung'a Enkai netanya irkulie. Oyie eyautua ng'ole Kasosi natang'amua naa kumok ilchaameni oing'oru olorika netanya ng'ole le linyi nanu katang'amua. Oyie kakintapaashasha nanu ele chairman. Eyiolo sii Kasosi amu atuduko ormatapato neyiolo ajo esipa yiok enkiriamari. Oyie kamaa enajo mairiamari kainyala ating'ito sii enkiguana napaashari naijo kagelu Kasosi niking'ua Teku aisho likae chairman. Oyie mesipa ina. Taata nijo Teku irrwashita enkeju kake ele lino irrwashita enkeju amu menyorr Enkai ina. Emaitisipa enkiriamari. Wanagana sinyari amarejo pookin nesaai. Inyita ntashoto onkejek inyi matoshoki olairoyiani Enkai sidain oleng. Tengeneke enaki yiok olomurata najotu ajo kaja era 30 lewa 30 ama tenikunaa nijia Enkai mikipok tele osho tenitajo Enkai iltauja 30 nebaiki netii ng'ole loogira ajo piinyala kake ng'ura duo Enkai lakir lenye peemitu. Ebaiki ng'ole netii letaa kejito kaaraka enaki yiok kake mekure duo etumoki atara metasaru Enkai Enkai etaa duo kejapita Enkai toonaipuko enyenak enchom nkanisani nitaanikiki naa shomo kanisa oltau nimikiar aitoki aitadoyio. Aroli Aronke ana mehar rube saga manya. Yes. Oye kidi nalongat. Sholeng bwana CEO Mpiris TV kajina ndongan Alan Melita Kasosi narole na murua do na Diana Gias. Another issue arasi aspirant le KCYA te dokete secretary general. Ngire ngoru ye kolorika le KCYA. Ebaye. Ashe olaigwana ni atodua ajo iputar Maasai katukul enatumo naloito dukuya atoliki yiok ajo kakwa rikioro dii ninye yautua enaa kebek Maasai yetu isuma kanyio yetu isuma tenatumo. Ashe oleng ore taata tenatumo naa kiata ng'ole oleng Bishop Yarare Bishop Ole Kitunga ninye host amu ninye manya nakop nikimpotu toonkuapi Bishop oji Ole Naiswaki Reverend tenebo yiok kutoka Friday mpaka duo pokira hoo nekigira ketii ake tenebo yiok pookin idol ajo kindipa mayian tenakata duo Jumapili. Ore entoki nikiimakita oleng ashu naimakita yiok naimakita lelo bishopi orpastani amu ketii naake irpastani lena murua tenebo olelo pookin bishopi oetuo pokira waare kiata irpastani pookin otii enakop lena murua amu nejia nadii etiu ajo teneluru entonai ayiaya naa keponu iltung'anak lemurua amu ore dii ng'ole naa omono naa kipotieki ake yiok ake eponu irmaasai pookin. Ore etiu nejia naimaaki ntokitin ore ng'ole amu ng'ole anu atijing'ua Ole Sekento naimaaki oleng entoki naji enkata
pee kintumia enkata kira kutitik amu tenakata kinini. Tenakata kindim ayau ntokitin ashu tenakata eton kindim nikisokotu entoki kiti nikindim nikisum enkae safe. Tenakata keton kibaiki nikisuma pee kisaru irmareita lang tenkaraki enkisuma amu iyiolo ajo keeta irng'anayio sidain. Ntokitin naajo nena ore duo nigili ake akurraki ina toki oleng neimakini duo taata embaye emayian neikoki iyiok oleng tenkaraki nena siaitin amu keton ajo kira oshi naa kikoki iyiok peepal ilewa enturuoisho nepal ilewa irkeek oitemerr nepal ntokitin naajo nena torrok naar ilewa. Ina toki duo taata eimaki tenewueji neomonokini iyiok nemayiani etaa duo pee kipuo aomon Enkai. Ore emayian naa eshula ene Kimaasai wene Biblia naa kaji ikununo esiai emayian? Ene kanisa amu ining'ito oleng ajo irbishopi ogira arip. Ene kanisa idol ajo kitoosho olaini nikirikuana. Iruko taata ntae ilaiguanak lorkimayian orkimunyak metaa tele rorei lenkai itubuluni ntae. Ore piiteruni aaku peekinteru iyiok aaku irporro peekinteru kira layiok naa kitijing'aka kanisa ashu kanisa nagira apa arikoo iyiok. Neeku itu iyiok king'as aang'el metaa kishukunye. Ore duo amu nkerra kira Enkai ketii ake oltung'ani ong'el kidogo neas imbaa enyenak kake enanap oltung'ani osalaba kake ore toonkiasin ang naa kitigiraa ake iltung'anak le kanisa kutoka apake mpaka duo. Neeku ore ninche iyiok kutoka apa mpaka duo tenkishui ang ashu teng'uarrata ang naa pee kitoni torkerreti le kanisa peekitoni torkerreti le kanisa tombaa pookin. Kuna seminani otekulie baa ake natii dukuya. Ashe oleng olaiguanani nyaaki inchoo ele sikari lino metoliki iyiok nkuti baa naidim enaa ketii ororei lino obayie? Kajoki irkimunyak amu ninche oshi apa ishooki enkarna naji ildashi. Iyiolo entoki naji ina. Ore naa lelo tung'anak oji ildashi naa iyiolo ajo koloong'ae. Aining kajoki entijing'a enkaji Enkai kajoki esumata kajoki mataalang'u tormareita ina nanu aidim atiaki ntae. Najo embae nabo kuhusu Kasosi kajoki iltung'anak ore ele lee naa olee odupa. Olee loidim nenap iyiok tenkoriong'. Olee oloidim iyiolo entoki naji kidim aitaasa iyiok nena pookin amu mee osunkuroi. Amaa dii ele tung'ani Kasosi koldashi dii enaa? Kajo korkimayianai ornyanguloi amu ore piijo iyiok ildashi naa enkarna enkisoro nikijo iyiok ntae irnyangulo. Nikiyiolo iyiok entoki naji oldashi nimikiyiolo entoki naji ornyanguloi. Neeku ore etiu nejia kajoki ilewa nchoo Kasosi kura. Enchoo amu mitukurru ntae. Aitabaki inewueji. Ashe oleng olaiguanani. Manyaaki naa ashukunye ena shoto ino amaa taata ninye iyie kalo orika dii ingira aing'oru? Ashe oleng bwana Impris TV ore naa atolimuo naaji ake koon ajo kara aspirant le KCYA le Secretary General tilo turrur oitasheki eramatare orkijanani te Kajiado County na my main objective naa pee create an inclusive platform of youth that we can rally out our voice ashu pee kiaku enkong'u oonkera ashu elelero ena county orkejuado. Neeku kayieu naisiligi irkijanani ashu irbanot pookin le Kajiado County aomon enkoriong inyi amu aidim openy pee kipuo aitabaya ina ntarikini 16 olapa lioudo naa ninye etii elections. Ore enabayie ekiata coalitions amu ultimito naadii epuoyie sininye ena siai e KCYA amu keeta orkuak lenye naomonoki oltung'ani oji Joseph Teku kura aa ninye chairman lai, finance controller, enkerai naji Jesinta, engineer o public relation officer. Etii toosikari likitii tioriong maile enaa ninye ilo? Chairman lai taa ninye ele ajo naaji piincho erishata miroroki sininye. Inchoo dii iroroki irmaasai. Aya sinanu ina rishata airoroki ntae pookin ajo entasupa. Ore toonkarn naa kaaji Joseph Teku naing'ua Matapato nara olenkang' Esondo nagira aing'oru olorika le chairman le Kajiado County Youth Alliance. Secretary General lai ele naa enkop enye duo taata kietuo kiponu aomonisho ajo entang'orr iyiok amu aikindim naa tenelo naaji neeku kiimutua neminang'nang'an ake ninye iyiok inkaik. Najo entang'orr Alan Kasosi, entang'orr Ole Moyaki amu ninye vice lai, entang'orr Jesinta Parsimei, ning'oring'oro Ruth Moonga amu coalition ena naiturruru iwuejitin pookin. Neeku lelo enare naaji amu meeta olosho leitu kingusa. Najo ashe oleng. Ashe oleng. Team Teka. Ashe oleng. Keji Team Teka. Keji Team Teka. Ashe oleng. Olaing'urani lang aisil naa kajo itumito iyiok tenkoitoi naibala katukul enkoitoi e Facebook Live, Twitter, Instagram ometaa inye enkoitoi e YouTube nikiponu naake taata enkidipata esemina orkimayian nashomo dukuya temurua najile nikitumore olaiguanani minosaki iyiok nkuti naapoito dukuya tina luboto olosho. Karibu oleng enkitesheni. Ashe oleng. Toliki iyiok ajo kijii ng'ae toonkarn. Ashe kaji olaiguanani le Kimani. Nara olorkimayian letatene loji Ilchangen Opirr. Nikitii semina tenewueji olosho
natumore duo irkimayiani tenewueji orkimunyak orkishoro olosho pookin telulung'ata temurua naji ena Najile. Kanyio duo naloito dukuya tena murua ena Najile? Ore tena murua ena Najile mayian dukuya kiata orbishop ole Naisoko, bishop ole Kitunga, ontoiwuo pookin egira amayian lelo tung'anak tina murua peyie etum Enkai atamayian lelo tung'anak, netum Enkai atushuku lelo tung'anak, netum Enkai aitaa lelo tung'anak, nelo lelo tung'anak anoto dukuya, netum anoto enkisuma, netum anoto irmareita, netum anoto mali, mbaa naji nena duo kigira aimaki tenaolong meeu Enkai alotu duo nidim ninye Enkai ataara olameyu laijo ele, nidim aitapala yiok inaishi, nidim aitapala yiok entoki naji ormokoka, nidim aitapala yiok mbaa kumok amu ketii mbaa kumok enkop nemenare nikiasita kira irbarnot ashu kira eleporro. Kaa kibelekenyata idim ena neyaki ntae anaa orporror amu kadol ajo eishunye irmaasai pii, nadol emayian naloito dukuya, adolta ajo atamayianaki sinanu. Kanyio enkibelekenyata nidol ajo idim neyau? Kidim neyau enkibelekenyata naaji metaa ore kulo tung'anak keeku karsisi pookin, kidim ataa kibiot pookin, kidim aatanap irmareita lenye pookin, kidim aatanap intoiwuo enye, kidim aisumata, kidim anoto oltoni lemaara ashu kidim anoto enkanyit ashu kidim anoto enkibelekenyata, nidim atasotu masaa arashu amali, nidim ayamisho litu ayamisho, nibil atal inaishi litoki. Neeku ore ena toki naa kidim ayau enkibelekenyata ebiotisho. Neeku ninye idim ena toki aikuna aja, ninye idim ena amono duo ayau. Kanyio ijoki irkulie kimayian liking'orita litu duo ninche ebau, kanyio ororei lino lemusho lindim atoliki kulo tung'anak? Kajo irkimayiana laing'orita tene boo iltung'anak, kajoki irkimayiana laing'orita peyie idim ashom aing'ura entoki naji ena tenkop enye, nidim taata ashom aitamanai orning'o loshula irkimunyak orkimayiana. Irkimunyak lekejo eshula metaa irkimayianak oopeny, eshula taata irporori pokira are oloorkimunyak ore olaiguak lenye naa oliaronkei orkimayianak kulo leta tene. Naa kidim taata ina toki ataa keyieu taata ina toki nitamanari aas onkwapi peidim ayau enkibelekenyata. Neeku ina toki taa dii idim ayau. Ashe oleng. Kanyio orkilikuai lino obayie lindim atoliki ilaing'urak lang? Ore entoki nidim atoliki ilaing'urak kajoki ake ashe, matasaru Enkai, maing'oru Enkai nkatitin pookin tenkata engoloto amu kidim Enkai aiteleliaki yiok maisha, nidim Enkai atamayiana yiok amu kitii enkata natagolo eilepa uchumi, negol dii eramatare pookin, neeku kidim Enkai atareto yiok tenikisiai Enkai ashu teniking'oru Enkai. Ashe oleng.